bab 263 Riyadus Salihin darsu en dammugal ngal no yewta en bayanu ɓangengol walzu ñaaɗugol taharim fi harmingol shahadatu zuri feedi takol fenade qala allahu taala la daali wajjatani ɓe woɗɗite qawla zuri e kongude penale wa qala allahu taala wala taqfu ma laysa laka bi ilm wa qala taala ma yalfizu o neɗɗo wolata min qawlin illa ladayhi raqibun atid so wona hino takko makko windowo ƴewtiɗo wa qala taala inna rabbaka la bil mirsad jomum ma hino kakale fof wa qala taala walladina la yashhaduna zur wa nabi bakrata radiallahu anhu qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo maki ala unabbi'ukum on accatami humpita on biakbaril kaba'ir ko ɓuuri mawnude bakkatuji qulnami inni bala ya rasulullah o e nelaɗo humputu men qala nelaɗo maki al ishraku billahi ko shirkangol allah wa uqugul walidayni ƴaggalngol nene baba wa kana ɓe laati muttaki'an hiɓe soɓɓindi fa jalata ɓe immi ɓe tooli wa qala maki ala wa qawlu zuri wa shahadatu zur ala wa qawlu zuri wa shahadatu zuri faame e wolgol fenande e seeditagol fenande fama zala nelaɗo seerali yukarriruha ɓe fillinno ɗum ɗo hatta qulna ha men inni he laytahu sakata hanani o kaw deƴƴatun noon men nani min faami muttafaqun alayhi kono ko ɓen fillinnorde ko sabu yo yimɓe ɓen faamu ha dansere mum on ka foti yo Allah dande en wolugol fenande seeditagol fenande wata Allah waɗɗu arsike men on ka fenande wowlete ma ka seeditate ya hayyu ya gayyum yo adda en arsike yaajuɗo laaɓuɗo dagiɗo hara kono newori hara kono dagori amin wallahu a'la wa a'lam.